Mark so kon peyo waun ki sanan kan ko likan ko nanalak ng kanyay ko. Wow chororong sa palmachail kopna, koryang kopna, speaker and legislature sound kopong lapala. Lapalapakan nan palyansya momot so government o chon pon peyusak. Kacawan luka kubran karas ang nan sa palmachail rongan ranwaj. Ngay sa Nicolas maban kacawan kalile kubrakan, hautapan sa palmachail rongan ranwaj. Kayo sa palmachail rongan ranwaj pansang kolonya wain ponpey. Ni April 1 hanparya kate saktuaw sa palmachail kopnan wain ponpey. Honorable Marcelo K. Peterson pacawan yatare namo temen kapasa ang chon tatawkan koros mawya chon tatawakan Pompey State Government mepit wiyapan kawawi ran and legal holiday may Good Friday ni April saktuaw and barya kate saktuaw. Pwanyang kawawi kasampal wasyeme karapan sa palmachail kopnan win Pompey pacawan yatare namo temen kapasa pwen kasawa chon tatawakan state many April sakwalo riyakate saktuaw chon tatawakan Pompey State Koros pan tatawag administrative leave hawa tayo o April saktuaw may Good Friday mawya legal holiday. Koreawan sa palmachail rongan ranwaj pansang palunaknapali komatangan pampak nanwin Pompey. Tuan ran Koreawan komatangan pampak na sa palmachail sa rin Pompey kan yang erchawetan nanwin Palau ang komatang and Micronesian Swimming Championship sa palmachail sa rikan pacawan paitar taulun melel Puyakiray pacawan alatir kon Mitchell nan komatang and meter papuke mix medley relay o nan komatong chekan Cheyana Adams o Kestra Kilang iraparas pacawan alatir kon Mitchell Kanyo Kilang o Kyler Kilang Noah Adams o Nicola Adams Israel Koras alatir Silver o Chutney Adams pacawan alatir Price. O kaim saklan sa palmachail rongan ranwaj pansang opsenisu sa napesab. Panianisu sa napesab ni Aprelewan barya kate saktuaw kasalita na wain kusay pan purangwiya aray chungalisus penusata walyapan wain kusay ang parpayo de at large nan mumuatan Congress sa napesab o ususwat pan pacawan wiyawi ni Aprele sakwalo and barya kate saktuaw. Karapan mo yung kasayapan pacawan prong usus met sang nipakpak masangaman mayang niya kantitate ong nansiran parpayo de at large walyapan mo yung kusay pacawan pake ususan prong yawi ong yung kusay. When kak Rapatamaw, his mepamya walyapan wing kusay nan momoten Congress and neversal papayo. Main ko yung natsakan autapan sa palmachail rongan ranwaj kalanganan kubran karas o kasadilya.